megalayapost.news. Kinong yalam ka Riboy Youth Welfare Organization RBYWO kilami chakmat penpau kajing persya kabajur halor kajing temu ka sorkar bantit ya kajaka na bantagi sipai CIFS akathan umroy kumbala penpau do working president uba abbor nongrum loong bakaseng RBYWO kalayang persya ya kan kajing temu tit jaka kade hadin bala penmi ya ka public notice expression of interest for sale of land for CISF family accommodation kabadikat kum kadet nongpo de 8 April 2025 hakilat Pathai Kubor lengba ka office u Deputy Commissioner Riboy District Nongpo. Loong ru baka office u Assistant Commandant CASO CISF Shillong Airport barengkat ka jingat relang bar sorkar jela katemu bencim jaka na benta bachna yaki jakasa namta kispai CISF. Uloong ru baka jing syabaro shikata kini kispai kisabet hapo umroy airport henry mentah kalawat ia kajaka lajong kabajengai lakum nukumno san 10 km napo umroy airport. Ini negara juga Riboy Youth Welfare Organization, sentra juga Riboy District. Ni wan ban percaya halo kejut semua ban tiet jaka jong ke sipai CISF san akar seneng. Hati kitan kimroy kejungi. Kumba kejingjengai kidi bengo kalong ba sipol dan 1 kilometer yang kejingjengai kemudian lupa di kat sunyi badan muta ban macna ya kasa jong kita sipai. Kumba penmi notis hilap kumalangi penmi notis nagaliang jongga DC Riboy District haka prasa absan mentabna te ngi nagaliang jongga seng ngi kerpat yapi ki paiba nasional khamtam ni ketika tan roy ba pin nom pin dai balik tap nei ban ai jaka shakite ki spai kumba ka notis kumal penmi haka pratrek nei basau apply nagaliang jongga DC Riboy District tingin ng lem juga sing kerpat jur khantam ya ki rangwa snang bat ya kisier ki badai banha pun pet dik jaka ki kerpat jur bat kinam ai musi ya kita kisipai kumala long mentang lala ma ketika jingdon jong sipai yang dibuat nosdia bon kini hadian ki jingkrum keram tingin ng lem jong keseng ni pensai ba pensu ba pin dingsha ada kasoka kadang kita semua siapa ciuman hati yang kita kisipai CSF hak tinggi jaka jingsa kala de man ailat yang ikut semua jong ke time dibai ba khamtam yang itu ki security mau ke benda pas ya ka training prepare nama ke institute jengki sisang maki kita benyo kam hari menta sampai kita kuliah kita jengki dan training jengki rekim puas sesiro tengin nak lem jeng sing ikerpa ba ka sarkar kali mentawat tawti ba kumno kun semua jengi ba berketiu hagi kami jam khamtam hakate ke airport ke jungi kanang ba mentala dang aila di TCF kamdan jung mentoy yang kun semla ban lek ban yele kan kenu ka training repair khamtam ki security ka ki bala dep ban ya menta smart megalayapost.news.